Zaista iz onog filma Danice, Danice, jesi ti naivna. Apsolutno se vara. Zapravo bilo složeno, sve je bilo orkestrirano. Cijeli onaj igrokaz u kojem su gradonačelnici HDZ-a nekih drugih gradova rekli ako u gradu Zagrebu ne može pjevati Thompson, kod nas je dobro došao, može pjevati od jutra do sutra. Sve je zapravo bilo organizirano, sve je bilo orkestrirano, a nažalost, tko je stradao u svemu tome? U tome svemu su stradao sport, jer je apsolutno postalo nevažno brončana medalja koju je osvojila jedna mala zemlja kao što smo mi. U tome svemu postaje sve biti nevažno. Jedino važan koji je u tom trenutku kao puran koji se šeće po Banskim dvorima je Andrej Plenković. U hrvatskoj povijesti će 2. veljače 2026. godine sigurno ostati zapamćen kao dan kada više ništa HDZ-u, osuđenoj stranci, nije sveto. Nije svet Ustav, nisu sveti zakoni i direktno su poručili građanima grada Zagreba i građanima Republike Hrvatske pa mi možemo što hoćemo i radimo što hoćemo i direktno su nam se nasmijali u lice. Ovdje danas na ovoj izvanrednoj presici ono što poručujemo sljedeće. Ne možeš. Ne možeš i nećeš i za to sve zajedno je bilo dosta. Na različite načine, sukladno demokratskim vrijednostima, sukladno Ustavu, sukladno zakonima Republike Hrvatske, borit ćemo se i govoriti ono što nam se u javnom prostoru dešava. Jer javni prostor nije tvoj, dragi moj HDZ, naravno govorim to ironično, i dragi Andrej Plenković.